Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Ka BGP Youth Wing Meghalaya State Unit ringkal lang baru MLA ubak Sanbor Sulai kila penpau ya jing persya ka bajur ya jing penbait jong gibor penyai ke Negrims Hospital pan phatho examen shabar ka jalla ha ka pus nursing khamtami ki samla wat kam ki bade gi nong snong jong ka jalla Meghalaya ha ka jing ekran bigilat pathai kubor ha ka new trik no pra arajar RPR Vice President BGP Youth Wing ubak wan lam khongwir ula ong ba ka seng ka karpa di gibor penyai ke Negrims Hospital maka deban skap ya ka jing karpa jong ki nong wat kam kiba day tradisional jong jala Meghalaya madha ka bay day bat kani ka sengkan salit pensngawru wat chigi bor bahalor sa Delhi. Tinggal request by naib director naib doctors but itu ki outsource company Meghalaya by yaki local hi bari pop Meghalaya they ban le ba pop Meghalaya ban ila request so ya doctor director ba yaki to ki local jumi they ban le ba hamni te sakawairu ni shen ngile channeli hakaba ngin let you can do ya ki minister ba let you department of repair me ba ya kino ki exam ki badai hi po ki department badan po Meghalaya ba ya ki exam ni they ma conduct by po Meghalaya mari ka center ru abagi don kanehu kalah mana ya center itai madung ngai kren ban ka paru ki department badan po Meghalaya central department baro ba kanu no exam video le po Meghalaya Ila kumbong iba walam khongwir iba long vice president juga seng samla BGP Youth Wing juga state te jointly like discuss through bakalong kabang impriang kabang iupus te nangling Dr. Si Daniel la sngap ha ya kata te gilong ba kat kana ka department ka ba henceforth mud nadin nang ni nomor kadun kajing persajur nagliang ki kimi kpa nagliang jugi as aspirant candidate su buat kam wadam ki samla jungi bagi bopli ka bagan Negrims ko don hangne pipha pati center berlung sa sipsagar sa naugong bajengai kajing lut jing sep ka security ka jungki ka life security jungki kamtam ko mana ka por berlung ji ki te ngiru kum ki nomi kumat yo telefon le kum no le kum no ngilai kerno yo emanto managane chimresar jokasa te urun kalian urun setik op hi ila ekran bayu urun labu ba henceforth nunu mentaka senang ne sekepat lagi nu keblong ni bawalam ki exams di conduct ba ki hangne dak ba pia lang in collaboration with the state government tel kalian state government de jungiru in provide center why should you outsource why should you go whether institution is here dan kami yaki staff dan bertakan dengan Negrim kita berlengin dengan government provide yaki center pakin conduct various examination tekla adalah Dr. Si Daniel lam ukli yang ai bawalam atau bias kai ka bius juga bangong strong opposition ngomo piru kumu doktor kumu upa kit kli lara ka kun jung pi kumu hit por badon gaji kan an kun kan thai lara pi kepada hang ne hapo Negrim kin kondok sudu sipsagar kanuna mujing siir te munjur ya kata wong I'll take it very seriously bahaka next meeting kabar long juga Negrim ki wong ga tu ka kana meeting juga committee juga controller of examination kabar long unsa wara yang dengaman kabakiru ka traikin sapas ko application bikin sya sunane kaman man pelong sya wa hapo state Meghalaya po ka jela jung